khovel pangking le lam khochakram te kan tlo tanwala tu truma chuan India ram kil khor tak pakhata om Sikkim state kan tlo ve thung don ani Sikkim ka tlona chan ber chu tourism lama khovel khriat lo ani to wangin anthil ti dan thalai te zircheng turin ka kal ani chu wangin tun trum kan ram fanna hian tourism lam deuh hlir kan suar tlon don ani Sikkim hi China le Nepal ram depa a oma Himalaya tlang te po anain vur khu tlang sang pui pui te po Sikkim atang hian alang thei nual ane atlang ram ani satlia mai lova atlang te asangina khokrok ve hle a luikor ruam thuk tak tak athur seng sung mai ani a state pum mai deuh tho hi tlang ram mani a phaizol chutlem te an nei ve chau ani Sikkim hi alenzong chu square kilometer sangsari le somko paruk chau ani a mi hring po mi nuai nga le singli vel chau an omani Mizoram ang thovin furlai chuan ru asurna save maya chu wangin leimin atama kongte apinga harsatna nasatak antok ve thin ani anjin kongte po hi aki koin achuk chho ve thova kongpui atanga mu phak leka ngo thapui pui mu tur tam lea anram ngo te hi an chuan le tourist ko lu tu ber pakhat ani tuna hian an state khopui gang tok kan lu tran dona sumo stand an lea chumia chau chuan in nga phal ania chumia tang chuan hotela minda tur taxi lak le angai kher ani gang tok khwa hi alian lem lo hle a azol chan ve angvel nin alanga mi hring po nuai khat ai tle man cheng ani a khodai tangin akhoilai maya po hian hotel hi adingtlar ter tur maya hotel tamzia chumak takani ka hanzo chianga gangtoka ringot hian hotel zathum velai alo omreng ani gangtok hi khothleng rem tak chu ani bi khau lova nima se anchei nalin ruam manna fel fai le thungani an kong te hi amamin anhum hle hloma kong chia le chi chau mu tur awang le a kong sira tui hok luan kor thatak a om zela ten mi hring kal na tur bik kong pui sira hian an siam zel bok ane gang tok hian thing hring anga khop maya hei hian borok tha a siam chuaka khua avong daya mitmen ati hadamin a khua po ati moi takzet ane thingphun an warin an ro thiam hle ani nge yang tin Sikkim tinom tu berle pakhat chu a fai mai hi ania khoilaya ma hian bolhlo emo tuihok luan kor trop tak mutur aom lova khule diak mutur aom bok lowani ami cheng te hian faina an ngai puimo a kotlai ti drop an tum haulo ni na lang banga kuwa le sada chakna mu tu rom ve lo boka hil mu hreom engma om lo ani sarkarin taxi zong song te chu athlonin bolho ipte asema private motor te po hian bolho da na an pai fir fer loma dorte phei chuan bolho bom chiti a ro lampang le atui ri lampang da na tur an nei zel hi sarkarin a phu tani Sikkim hian nam hlom lian deuh chithum anoma chung chu lepcha aram nei tu masaber nia in chalte ten Tibet le Bhutan atanga ma laya laulut khom Bhutia hote le Nepali hote ania Nepali hi antam bera aste chung bihring zong za somsri don la hi Nepali anne an mela ringot chuan eng number nge ti riatran an har ang reng khop maya
an nam min cheina an in belin an hriat ran thei chau ani Gangtok khopuya chuan an ko chho pui ber the mall an ti chu oma chu mi pui len lam na hun pui ber le bazar na hun pui ber ani the mall an building te reng hi rong hring lam vek an hnuya chuan a en tir chu Sikkim hian ecotourism hi athu pui ber ania rong hring hian ecotourism a en tira chu an thlop zia an support zia en tir nan heng building te hi an hnoi hring ani an te damol ko chua thui tak hi motor lu phal ani lova amilian ber thlengin kein an vak so mai ni Gangtok hi khote tak te ni ma se tourist an tam em awangin bank te po atam em mai ni helai ko chua hian hotel le restaurant atam lea henga te hian tlai lam rong bol lovin an ei chuak na sa lea chu an in ti hlim na ber pakhat ani aram nei tu te reng hi an hoi homa mi khwal ti hlim le lo chiau awdan an thiam em maya hei tak hi tourism a an san na tilang tu pakhat chu ani vai an ngai nep na alang lova sa pan ngai san na po alang chuang hlei lova inang khat fekin mi khwal te hi an en mai ni na langa tourist te laka an hoi hom na le do theina te aral mon na te hi Sikkima mi khwal ten an ngai hlutber pakhat ani reng ani mi khwal lo ti boy ang chi kha anom ngai lo reng ni nan soi Sikkim katlo hun lai hi khowo hun lai le ro sur de hun lai ani awangin foreigner sap an tam lo lai tak ania a season dika chuan an tam em thin ani heng lai dor lun pol tak chu souvenir shop te hi ania an mani nam thil tilang thei kuta thil siam handicraft moi tak an zuar teu maya heng te hi mi khwal te hian leiho an tum zela an hral thei hle ani handicraft a ringot po hian mitam takin eizon na an nerin om Gangtok khwa dor kai te hi an taima em min ka hria Sunday po ollovin kar tlonin nitin dor an honga zan lama po dar kwa thlingvel chu anin honga ne mi reng hian the mall hi nuam an ti em ni hian hriata ral muanga abo ruak a hriselina zalen mema nuam hle reng ani heng laya mi leng wak zong te hi meizulo mi vek chu ani arin om lova nima se tuma meizu kan mu lo na chan hi sarkarin smoke free Sikkim apon wang ania sarkar office emo puipun na le dorvela te hian meizu khap ani awangin tuman me anzulo mai ni Sikkim kacham chung zong hian kawa chhuana meizu kamulova sarkar thupek anzom thle ti alang chiang hle inti hlim na le chen tur tam tak zinga Mizoramin kanlane ive ngai lo karaoke bar lo tlo lokila hetiang chi bar hi zuin na ani mai lova zaina ani TV screen la thu aron inziaka a music track aron play chuak boka Hindi le sapla zatam tak thlantura omani thian Jehovah zaite nuam antia zai thiam deuh te pheichuan bar chunga omte anoi hlim thei hle thin ani Gangtok khopuya hian ramchang kang te nei ang night club le discotheque live band te an nei thafu bok ani oma thla garem lo ten ti boka kan tlo lo mai nga sudor hitsu khoila ya po hian mu tu oma an mani state siam chu ringot po beer wine le whiskey ti ang reng brand thanem tak an ne ni mi patam zok in zu an in ni nan soya pa se kholaya rui boy pai tuang beng cheng mi ti boy emo boy na siam emo mu tu aram ngai lo ni nan soya chutianga omol pho chu thilza thlak bra ngai ani Christian emo piang thar kan ti ang chi kha ani hau lo maya ma se mizo Christian te ain annunda na moi zok tlat mai
dan le sarkar thupek zom nalama po thatak anni thil pakhat kamu makkati chu silo wine anlo nei tlat mai hi ani size rang baka red wine le white wine nin an siama ka hanzo chin te chuan he silo wine hi enge om zia le tu ta nge ti min chang theilo tlat maya wine chi rang ani tam tak zinga silo wine hi alar ve pol tak ani nge Gangtok khopuya hian han hoivel na tur pun nom tak an siam nuala heng khothirna atana abik taka siam in tehi alun emema heng atang hian gangtok khopui baka khodang nai vai deute athlir thei boka heng hi achen fa kom emema ni ole tu na hen Gangtok ka kanoma until nei thakber jinga mi chu ropeway hi ania e ropeway kan chuang do na tu na ropeway train Gangtok achu zoi kan thilon ni hei tu na ya hen pakhat ang thindon chia pakhat danga chu thzong le nai chu pe don ni chu tu na kan chuanga boruak sang taka kan leng do ni chu Gangtok khopui tlo tu te na anti lo thei lo chu ropeway chuan hi ania Herhuya bom in khai hi khopui chung fit zathum chuang borvela sanga ai khaya achunga chuan hi anom titan chuan anom hle lain mithen khat chuan tlak an hlawa an ip choya mong te po hi azadu khop mai rale lampanin boruaka hei kan tleng mek ania noi lam zu hoi thaila Gangtok khopui alang war maya karpo ante chem hle a ring peichu an mu thammeu lo ani Sikkim sarkar hian tourist te chuan kwalna turatan helicopter service te po ani Sikkim sarkar hi sarkar chaktak ania azona kumsom pasari zet mai CM na lo chil tole tuna polani mek pawan chamling hian Sikkim hi siam atum le a rual o na thinlung nei lian tak mi ni nan soya kan siamin tumruna le taimak na nen na sataka be wangin kan thang chakani antia tourism lama ansan na chhana po hian an siam hi an soilang zelani hei hi an legislative assembly house ania sarkar building te po an ropui lu lo na a fel fai na chung te po a thiang hlim hlom khop mai hei hi tourism department building ania tin na sira hian Sikkim Tourism Development Corporation STDC omboka Gangtok hian hotel zathum velai oma class tiam te atanga 5-star rated hotel te ani kan fan lai mek hi hotel upaber pol tashi delek ania achung an cheidan style hi an mani namzia rang lang traditional style ania hotel lunve tak ani the mall hian oma amhuna lai li boka hotel lun tak ani Sikkim hian building kholiat pui anwar lem lova tourist ngai san le lungkoi zong zelin an hotel te hi an sain an chei ani Tenzong Regency Hotel hi 4-star rated antia hi po hi han en mai chuan ropui na lang lova a design le style hi Sikkimese architecture lanna ani achu chedan le arum an chedan te hi amoin anom le a melum aina thukte zuda na minibar te LCD TV le phone internet te
an chom vek bok ani chutiang chuan facility ani changkang le conference amo banquet hall hi mi za thum vel thu theina ania restaurant pani le bar te nen anei vek bok ani tuna kanom na hi hotel Norkeel ania Malay style heritage hotel anti ang style kha ania an bungbel man tele furniture thleng hian Malay lalho man ang kha an mangane Sikkim Pumpuya Hotel Travel chu Mayfair hi ania 5-star chu nima se alang ro pui tur lam chin an salova ma se bel chen dol em ani a design hi traditional bok ania heng kan mu lai building te ba ka hian king lai ngokara khian in te amala ding cottage nom tak tak engamo zat awmani Mayfair hian awa in room le cottage somruk pathum anea aman to ber room chu zan khatria nan cheng sing khala sangret te ani thil tam tak anei zinga spa le fitness center te baka casino poisa khelna anea Mayfair casino ba khichu north east casino alom lo wani hotel nuam tak tak gangtoka hian atam maya tilan sen ani lovanga Sikkim sarkar thilti thadeu mai pakhat chu tun ma a tourist lodge annei thina tekhan poisa engemozat an lost thina chu baka sarkar en kol nita chu en kol dan a thatok lo ani mela a competitive lo ani antiani chu du to lovin an lodge te chu mimal hena lizin an pe a chumi atang chuan sarkarin cheng noi thum deuh thaw thlatin tuna chuan atel to thung ani Mizorama po kan tourist lodge te hi anin to del lo hle a Sikkim ti ang hian ti ve ta ila sarkar lokba ka kan lodge te hi thlencha kum zokin om theinge yang le Sikkim hi tourism lama an sang hle to kan ti a an san to danero chu olsam taka soile khilfia sen mai thei ani lovanga khachiang tur chuan a hmuna kalve mai ngai ne eng po ni se tourism lama an thilti tlemazong kan soilang man chawanga an sarkarin tourism department le STDC ani pangin zaw tak le chak tak ma alak na hi abul pui berchu ani te me maya nima se atilho thling tu lian berchu ami puite ani tlatane Sikkim hian sumnar tang anei thalo anei ti anchian nuwa tourism hi mi puinol pui ele barzun na konga anma ni choi kang tu tur ani an hriachian awangin mitinin tourism a ruru an pe a ti chuan tourism noya tapeng rang tam tak alo chuaka mitinin an tuina le an theina mual thewa kwa an reu ani bermai an tirnan helai khothirna munbula hian chung ko pani chuan Sikkim nam in China traditional dress haksom ni vel ve emo anlo thut puya tourist chuan chung chu anin bel chin cha ka minute nga vel lek hak chin mana khan cheng somli te alo ni a ni khata hemi te chung hian cheng sang ni vel ve an huilu zel mai ni khang thom no anin bel lai kha cameraman hian thla alo lak sak le a atlan tir le na poisa atang hian ni tin
cheng zanga tanga zakwa vel alo hailut vele bok ani Gangtoka hotel zathum vel lai om kan ti to kha kan la hrianga heng hotel zong songa na thok tu tam takte ba ka khan thlai le sa lo supply tu te thlai huan nei tu te puan su tu te thlengin tourism chuan na alo siam reng mai alo ni a chu mai ala ni lova taxi le tourist van te travel agent te le tour operators te po hian hetlangwal hi bai chunga ania tour operators farm tam tak zinga pakhat blue ski tours and travels a thoka college kalpa in azon na thatak ane heng tour operators te hian tourist te lokai hruain antlo tur mun don felsa thlapa motorin an hruaya a group in thingtlang ate anjin puya an riatna tur ba ka ele in tur te an pe boka tour package chirang rang alo ral thin ane chung tour package te chu ani tam lam le an riatna class san da na zirin cheng sing chuang ten an le tir ta thin ane hetiang hian tour package chuan na flyer a thlona lak thei tam takan bot saya mi atran pui ane tourism hian lir thei lama ezon na ahong lian hle a khopui chung le district rang ranga tourist destination a mi khwalte hruai tur hian motor tam tak mamo ania khoi huna po tourist jeep le van tam tak mu tur om zela tin motor man to chi te po anei deu te tan hire tur tam bok ane tun kumni vel kalta tangkhan sikima hian kumtin tourist noi li le chan be vel an luta chung tourist ramchin khelo le local tong thiam si lo te chuan hruai tu an lo mamo tlang puya kai hruai tu tour guide angkha tam tak mamo alo ni le ta zel ane ola chu tiang chuan sikima hian tourism a na peng tam tak alo chuaka thalai lo te po anyang tourism le akai noi nuaya na nei za chu mi sing ni velai an lo om ta hial ane voinia chuan tourism zara sikkim chu india rama per capita income nei sang berpol lo ni ta hial ane Gangtok hi kholian lo tak ani angin tlotur tam om bik lova tlotlak deu then khazinga chuan chogyal palden memorial park tele akianga flower exhibition center te hi atlo tlak te zinga mi te chu ani ome he park hi a ringnal he a fountain moi tak awma chol ha dam na mun nom tak ane atlo tu te thalak sakin then khatin sum an lo siam ve mek boka he thala tu hian ni khata cheng zanga a tlem lo chu a hlo ve zian ni na soine helai mun hi pangpar an entir na mun ania tuna po hian pangpar chi rang anda a amoi hlum hle ane achung hi polythene fima zar khulvek ania ro sur point achunga alen lu thei rengani heng pangpar zinga hian mitla tak tak oma rhododendron hi Sikkim state pangpar ania chi rang tam tak omani tin he pangpar hi in thelarnat po an mangda sal he nge ane Sikkim hian naw ban po chi rang za ay tam anneya chumi wa ringot po chuan tourist tam tak Sikkima an lu chak pha ane tuna chuan khovel hriata Sikkim pholang tu huan pakhat Saramsa Park kan tlo anga he park hi Gangtok khuatanga hnai te om ania he huan nei tu le enkol tu chu Sikkim sarkar
Environment and Forest Department ania sarkar ta ani wangin a maintenance a chichuang haulova tuna anen kol ang ba ka tha hian ti ngai na vak om to chuang lo mai thene he pak ka fan la hian Mizoram sarkar hian hetiang ang tluka tha pak te hi han nei ve se o ti chu ka thin lunga lian per ania theve takang mo helai muna hian International Flower Show pangpar en tirsiak na ani thina khovel ram rang le India ram state rang atangin pangpar moi tak tak anon keng khoma aro puin tlo mana hla le thin nio minan soi chutianga international level show thleng thei khop chu ani awangin achung hibel chian adol le a heng mau ruwa manga andor book design te hi amoi dang dai khop maya he huan chunga pangpar an pho chho na tur book le in an sak te hi mau le ruwa le thing mangdeu veka an sak ania hei hian mi a hi ple ane exhibition nei lai ani lo wangin heng book te hi an ruak veka en tirsiak na nei lai chon pangpar chi rang tam takin a khat vek zel ane he huan chunga kilthen khat hi concert nei na na ruam man ania zana chon light moi tak tak nen concert an nei thin ani tin kilthen khata hian picnic na mun an siam boka an soim hangin picnic po anom deuh reng ani ome hi ania ka mu to chuan alalian bermai ome a mu nom tham viau ani ole tura hen saramsa garden na kan oma chulai chuan huan nuam em mai park nuam em mai oma abi takin hei mau chi khang oma chu mau zinga chuan lotte bus anti mai mau bi mak mai bi oma achang jing si achang kara khana puar ping teng lai te oma a mu nom danglam khop moya in helai saramsa garden hi pa ropui tak ania international flower exhibition ten nei thina thilchi khang helai hian antia forest department an ropui je sikima hian helai hian atilang chliang hleni ole hei thura hian an mau ne ya polian berchi baluba samti kha kabula ya ding tho moya alen zia chu hei hin bunga a bul thut helai alien lai pi chuan ate kwal khan fit ni le chan ve te ani theni chu tiang khopalian chu nia a bul po hi a cha em mai ni chu wa chon heng mau te hi a ngo han nei mai la chu a chong na om hle don ni ti chiang reng mai a san je hi tu na heng kan hu thenga heng mau ho hi sang ber pol chu fit som ruk te po an ni theni tourism lama Sikkim hlotlina hian anzirna in pakhat zirlai zan hi chuang omna Institute of Hotel Management IHM hi apoimo ber pakhat chu ane IHM katlo tum hian an principal JT Gyaltshan hian min lo dong song tha em maya thilpek te min lo hlan nge ani soilan to ang khan gangtoka ringot po hotel zathum velai an neya kumtin tourist nuai lile singriat vel an mi khol bok ani chung zong lo en kol tur chuan thiam na nei le zir chuak qualified pitam tak mamo ani renga Sikkim IHM hian course tam tak an neya amol zong in lo soita ila he zirna ina hian professional taka mi khwal lo boy puidan te hotel felfai taka en kol le rel bol dan te le eile in changkang siam dan te anzir ni deuh bermai classroom athil anzir ba ka hian practical in thil tam tak anzira chauka polian tak tak pahni an ne ani IHM hi tuna chon building lian vaklova an khosa a campus tharpo lu mai thei turin an pe fel trepa state rang atangin Sikkim IHM hi anron pan ane athu hrima Sikkim hi zirnalama an sang to viau maya
zirna insang ingamazat an ne ni college engamazat an nei baka university pani an neya chungte chu Sikkim University le India rampum angpoa riat lo le lian pol Sikkim Manipal University an ne ni Sikkim Manipal University hnuai hian course offer tam tak aom baka peng rang atam hle a Sikkim Manipal Institute of Management, Institute of Technology, Institute of Medical Sciences, Doctor le nurse zirna te an neya tin referral hospital po changtlung tok tak an nei bok ani heng baka hian Sikkim chuan Pharmacy Institute tamdoi lam zirna te le Polytechnic Pathum zet an nei boka Mizoram ai chuan zirna lama chuan an changtlung tol le ani ole tuna chuan khopui pon lama tourism an kalpui dan claim lo tar lang le lokila Sikkim hian a promote le azor ber chu ecotourism ani a nom chen na zong hrim ang chi lamain pathian thil siam moi nature le culture an la mu ngai lo ram leilung an la dai ngai lo mu du hoten Sikkim hi an ron pan berani chu wangin Sikkim a hian thilro pui le changkang lam be sei tur om khan lova chuti chung chuan tourist noili le singriat vel lai chu kumtin an ko lu thei tho ani chu chuan tourism hi thilro pui lam ani berlo ti ati chiang ome tourist te hian thingtlang kong chia le chuk chho tak taka jinte nuam antia ami cheng nam rang le an jemak dang lam deuh te chu an thil mu du ber ani an local cho han ei chin te an sa khobiak dan te le an nam lam han thlir te chu New York City alen velai nuam anti dai zo kani an thingtlang kong te hi a chelai chu ombok ma se a zia hlom viau maya heng laia mi cheng te hi an la changkang wak lem lo hle a kun na thokai zong ani deuh ber ani gang to ka tanga darkar khalvel lek kal room tech a village tourism an nei na mun kan pan meka akal kunga te hian rian le choina thatak tak alo om zel ani kong pui tanga hlawak lova hian ria theina farm ang deuh te om nual bokane tuna hian tin talei eco garden resort kan lo luta a he mun hi chung ko pakhat ta ani he resort chunga hian cottage lian vak lo engama zat dinga tum khata mi som thum bor vel an thleng theya a group ten mi khwal an lo kala kar kha don lai te an ron cham thin ani heng cottage te hi achung an thuam thang reng viu maya khum le bathroom nuam tak te melum ai na te in kom na le hoi thoven na tur mun thatak te heng in te hian anei zel ani he resort hian mi a hip na riau chu an mani huan chunga hian mamo akim biai maya bong engmozat an vula tourist ho chuan bong hu te han sor chin te chu noman ti phian maya bong ek le tham hangin huan an siama bu le huit te le thlai hun te an nei boka chung huan thlai te chu mi khwal te chuan an mani kut ngein an han lova fresh tak chame han ei te kha nuam an tia atui po alo tui bik em reng ani heng huan thlai te hi chemical tello organic effect atanga tharcho an ni wangin heng hi an ngai sang bik ani zanlama me puian chepa heng in te bara te hian local zoo an siam te chu an han ina no man ti em mai ni tin a chakloka hian ramngo an neya chunga chuan bike thir sakor mangin emo keya kalin emo an han leng vela savathlir bird watching te an han nei puya chu baka thingtlang nun rang en puin an hai vai thingtlang khuwa te an han len pui bok thina chutiang chuan mi khwal te chu an lo ti hlima an cham chung hian mi pakhat zela nitin cheng sang ni tanga sang li lai te an lo la thin ani Sikkim tourism ina an nei tourist tenga even hlotak mai chu homestay an ti hi ania thingtlang khwa thlanbi ka chung ko then khat te chuan an ina mi khwal tan room pani khat an lo siam bela ta chuan
man nein mi khwal an thlen tir thin ani an nam le chung coin rel bol dan te ani angin an tilanga an choi ang chu mi khwal te chu an hlui ve maya chu tianga thingtlang nun le an nam zia te han tem kha tourist an nom an ti vetlat mai ani ria man le e mana ni tin cheng zariat velte an pathin ani Sikkima hian tlo tur om nual maya ma se kan tlo vek mandon lova an tourist destination lar de chu Mount Kanchenjunga Himalaya tlang zinga po asang ber pathumna anneya mina zongtan amhuna kalthei lo ma se rala thlerna mun rem takatangin an han thira hetlang hi vurina bo lu krenga amoi le reng ane tin monastery chu Buddhist ho biakin le zirna sang nipa bok ingamuzat anneya gangtok khodaya mi tele an chuan ber roomtek monastery te hian lo tun anga ane Sikkim marlam hi Himalaya tlang dep ani boka avot khop maya atlasika pheichuan vurin akhu velek luk thin ani heng vur tlang na lam district a te hian thang le lachung khwate hi lo tak khwate ania tin tlang lon mountain biking trekking whitewater rafting te hi tourist tam takin Sikkim anu pan chan chu ani bo ole khati zongkha Sikkim Fanna chu niri mai sela tuntum episode a hian Sikkim Fanna baka katlo to zinga nom kati ber pol mun pakhat kan tilang zoi don ani he mun hi Rikinjai ania Meghalaya state a Umiam Lake Barapani narlama ane hi resort ania hotel dangdai le cholha damna nom tak ani ain sakdan te hi adang labin cement concrete an mangmang lova achunga te hian di an mangnuala room chung bang ceiling le achuat te hi far thingmoi em maya an siam ania a class asang khop mai chuat le inkalpona te hian phek an manga thil reng hi eco friendly vek mai ani amun anu mai baka hian akhot thirna anu maya barapani kan ti mai dil nar lam kha thangloka awma longte po azu chon thei ani pon lama alan ropui lo ain achung hian belchen dolin alian khop maya restaurant le bar te po om nuala helai muna an furniture te po hi thinglian tak zaipel ane Rikinjai hian emporium changthung tak anea helai muna minti phok tu de mai pakhat chu mizo puan atam mai hi ane kan muang hian mizo puan chi rang an zuara heng hi million ho chuan manto takin an ron lele mai don ani mizo puat pai hi anilova an hotel banga te mizoram matanga an lak ninge tu pubiak lara te ho milem sia lian pui an lo tar tlarte tur maya
chu chuan min tilom hle ani helaya hian North East Tribal dangte kuchok ain mizo thil atam perani Mizoram pon hetiang mun changkang le special tak million ho chetlat na muna mizo thil alo hlut hle mai chu mizo kuchhuak hi anep lo ani ti achiang hle ome rikinjai hi North East a chuan resort nuam berte zingami ani ngein ral khata tranga kan lo mai san lem lo le kan chung en lem lo Sikkim din hun chu kan thlita kan khan alo sang le to maya kong tin renga en ton tu tha kamu ani state te tak te mi hring po Mizoram chan ve zat zet chau omna Sikkim hian tourism atangin andin hun sang taka anin vora kum khata tourist noi nga don thuak nein chuta tanga ansum hu po kum khata vaibel chiza don lai alo ni reng to mai ani tin tourism hian na employment sing ni vel lai asiam chu sakbok ani tourism lama an hlotlin nei India sarkar point a hlut sak emema Sikkim hi India ram ti ming thatu le choi moi tu a India chuan anga ya hei wang hian sum le pa ya po avur pha hle ani atlang pui thuwa ka mudan chuan Sikkim ai Mizoram hian tourism lama potential anei thalo chuang lova anni angin thei top chuain kan sarkar hian hanbe veta sela Sikkim chu reivak lova kan phathei hialin karing amaro chu Sikkim anga ti takna le taimak na nena kan be ve felo chuan Sikkim hi kan phangai lovang tirin om chu wangin asoya ramtang mai lovin ati tak taklama kan rilru le taksa mangve to ila adu om leang